Rečeno je, ubavinata je ubava onoliko koliko što ta može da se vidi. Rečeno je, lepota je lepa onoliko koliko može da se vidi i doživi. I čovječanstvo je oduvek, kako je stvaralo, tako je ulagalo napore, ono što je stvoreno da postane svojina svih, da se približi svima. Napori su se osobito ulagali da se to omogući onima kojima je priroda to oduzela i delimično im uskratila mogućnost za jedan vizualni događaj više. U dalekoj prošlosti još je legendarni Leonardo da Vinci pokušavao da stvori veštačko oko, da popravi vid i da omogući unesrećenima da uživaju u raskošnom koloritu onoga što je on stvarao i onome što svet okružuje. U novije vreme se eksperimentiše i sa presađivanjem očnih ćelija sa drugih organizama. Osobito uspešne rezultate daju pokušaj zamenom rožnjače sa poznate ohridske pastremke. I dok se ispituju mogućnosti da se među stanovnicima bistrih jezerskih dubina otkriju budući rezervoari za vid onima kojima to nedostaje, u Ohridu, pored tih voda, već nekoliko godina tiho, jedan entuzijast sav svoj trud i vreme posvećuje naporima da olakša tehnologiju i postupak za dobijanje praktičnih pomagala. Sa jedinstvenom devizom, ako se već posveti nečemu, onda neka to bude nešto retko i značajno, nešto u čemu će biti prvi. U ovoj prostoriji medicinskog centra u Ohridu, koja treba da predstavlja laboratoriju, dane i noći provodi očni lekar Risto Golev, radeći na svom izumu i ostvarujući svoju humanu misiju. За време на специализацијата, а посебно по доваѓањето во Охрид, Za vreme specijalizacije, a posebno posle dolaska u Ohrid, u svom svakodnevnom ambulantskom poslu sretao sam pacijente, posebno decu, koja su u svojoj igri pretrpela povredu organa vida. Posle operativnog zahvata vađenjem katarakte, to oko ne može biti aktivirano u tom binokularnom vidu, već to oko postaje rezervno. Naočare ne mogu biti od koristi, jer zdravo oko ne može da podnese visoku dioptriju koju treba dati povređenom oku. Ti, za mene mili i dragi pacijenti, koji su tek zakoračili u svoj život, nametnuli su mi problem kontaktne leće, pošto im na neki način ublažava bol i nesreću koju su stekli. Bio sam svestan teškoća koje ću susresti, a bio sam također svestan neprocenljive vrednosti uspeha koji bi pokazao. Ne žaleći sopstvena sredstva i vreme, posvetio sam se jedinstvenom cilju, da prodrem u tajnu kontaktne leće, to malo staklenice u koje treba uneti od 0 do 30 dioptera. Posjetio sam mnoge laboratorije u Evropi. Posjetio sam laboratorije u Budimpešti, Pragu, Londonu, Hemstedu, Moskvi, Minhenu i neke druge laboratorije u Evropi.
Odlazio sam svuda gde bih znao da ih ima. Živio sam i radio samo za kontaktnu leću. Stekao sam prva saznanja i ono bitno, veru u uspeh. U svetu nisu nepoznati pokušaj da se tradicionalne naočari zamene drugim praktičnim pomagalima, a da stepen vida bude povećan za toliko za koliko je on oštećen. Samo što su formule takvih otkrića i proces njihove izrade čuvana tajna, koji ovaj proces čine apsolutno retkim i izuzetno skupim. Postupak Riste Goleva kreće se u tom pravcu. Da ga upoznaju svi kojima može da je otkoristi i masovnijom proizvodnjom da postane pristupačan svima kojima je potreban. U tome, pored individualnih izdataka i svog vremena uloženog u otkriće procesa proizvodnje i materijala za proizvodnju, sada značajna sredstva ulaže i medicinski centar. I kao potvrda za dosadašnje napore svog lekara, no i kao mogućnost za buduću delatnost i zaradu. Причината за носење на контактните лечице Razlozi za nošenjem kontaktnih leća jesu ili želja pacijenta ili prema datom savjetu očnog lekara. за дефинитивната Za definitivnu odluku neophodno je da se procene indikacije i kontraindikacije nošenja kontaktnih leća i da li će one stvarati smetnje ili će olakšati pacijentu. Očni lekar mora da uskladi želju pacijenta sa indikacijama za nošenje kontaktnih leća i da donese odluku šta je za, a šta protiv jedne takve odluke. Da, ja sam došla da izvršim kontrolu, pošto već mjesec dana nosim kontaktne leće. Da li ste sa njima zadovoljni? Mogu sa zadovoljstvom reći da sam zaista zadovoljna. U pogledu vida imam sasvim potrebnu oštrinu, a teškoća zbog nošenja leća nemam apsolutno nikakvih. Normalno, u početku prvih dana je bilo malo neobično, no tokom vremena ne osjećam nikakve smetnje u tom pogledu. Vi ste prethodno nosili naočare? Da, ja sam dugo godina nosila naočare i pravo da vam kažem, ta mogućnost da se oslobodim ovih klasičnih naočara, ja sam sa zadovoljstvom prihvatila, pošto mi se pružila šansa. Mnogo se bolje osjećam bez naočara, lakše, a što se tiče vida, tu je također postignuto više nego sa naočarima. Materijal od kojeg se izrađuju tvrde kontaktne leće je polimetil metaakrilat. Način izrade je sljedeći. Uzimamo akrilat koji je u obliku malog cilindra i zalepimo ga za metalni nosač koji je prethodno zagrejan na određenoj temperaturi. Tako zalepljen akrilat ostavljamo da se ohladi, a za to vreme pravimo poliranu voščanu površinu sa određenim radijusom u zavisnosti od traženog radijusa konkavne zadnje strane leće. Сега го изработуваме. Sada izrađujem dijametar leće pritiskajući vertikalno postavljeni nož u odnosu na osnovu tokarskog struga. Zatim drugim dijamantskim nožem formiramo konkavnu stranu leće.
обработени от акрилат и Uzima se obrađeni akrilat i vosak sa određenom polirnom površinom postavlja se na polir mašinu. Mašinu uključujemo na minut do minut i po, za koje se vreme ukapa specijalna polirna tečnost za fino poliranje. По вадењето на акрилатот го проверуваме. Posle vađenja akrilata proveravamo kvalitet poliranja, a kao što se vidi, poliranje je kvalitetno. Со цел да контактната леќа ја прати Sa ciljem da kontaktna leća prati površinu oka, odnosno rožnjaču, prave se nove dodatne površine. Njihov broj najviše dostiže 4 do 5. земаме носач, Uzimamo specijalni i odgovarajući nosač za datu leću. Poluzavršenu blanko leću lepimo za nosač i centriramo. во зависност од бараниот U zavisnosti od traženog dioptera, posebnim proračunavanjem određujemo radijus spoljne površine. се става на вториот струк. Stavlja se na drugi strug. Akrilat sečemo sve do određene debljine, odnosno kao što se traži prema propisanom receptu za centralnu debljinu. Ја проверуваме полираност, Proveravamo poliranost, a zatim traženi diopter. бараниот диоптер. Во колку сме задоволни, Ukoliko smo zadovoljni, stavlja se na rešeto i odlepljujemo je. ради формирање на Radi formiranja ivica, ponovo je lepimo na specijalne nosače. носачи. Ивицата Ivica je formirana и се продолжува i nastavlja se poliranje ivica. на ивиците.
Koliko vreme gi nosite tije kontakte? Duže vreme nosite te kontaktne leće. Godinu i nešto. Jeste li zadovoljni? Skoro prezadovoljan. Zbog toga što u suprotnom slučaju verujem da bih se našao u težem stanju, obzirom na to da treba da nosim stakla plus 9. Međutim, probama i testovima koje sam sam vršio na sebi, nailazio sam na prilično velike teškoće sa naočarima, dok je sa kontaktnim staklima problem orijentacije, problem komuniciranja uopšte, celokupni moj rad i delovanje, obzirom, razume se, na godine koje imam, znače mi prilično mnogo. Da li bi htjeli da kažete neku reč o doktoru Golevu kao čoveku? Zgranulo me jedno stanje. Imao sam izdvojena određena financijska sredstva da bih podmirio troškove oko nabavke kontaktnog stakla, boravka u Ohridu i druge stvari. Međutim, prosto sam bio zgranut, pravo da vam kažem, nisam imao skoro nikakvog izdatka. I što je najvažnije, kažem vam, osjetio sam ekonomski moment tu nije bitan u datom slučaju kada se radi o očima. Međutim, naišao sam na određenu toplinu i prosto osjećam kada dolazimo ovamo i službeno da se javimo ovde, ako ništa više, bar da se vidimo i da se sretnemo. Od dosegашното повеќегодишно искуство со над 600 пациjenти Iz dosadašnjeg višegodišnjeg iskustva sa više od 600 pacijenata, rezultati koje smo postigli su iznad mojih očekivanja. Kod izvesnog malog broja pacijenata proizvedena je i adaptirana meka kontaktna leća. Treba napomenuti da je po prvi put na Balkanu u našoj laboratoriji proizvedena i adaptirana meka kontaktna leća. Ali ne samo kao sredstvo za korekciju refrakcione anomalije, već i kao terapeutsko sredstvo kod jednog oboljenja, takozvanog keratopatija buloza. Samo postojanje dve vrste kontaktnih leća, mekih i tvrdih, i jedne druge sa izvesnim nedostacima, nameće problem postojanja treće kontaktne leće. Naši planovi su usmereni u tom smislu. Dosadašnja dostignuća su ohrabrujuća. Moja najveća želja će biti da ta treća kontaktna leća bude proizvedena u našoj laboratoriji i da njoj pripadne budućnost. Во импровизираната лабораторија на доктор U Ристо improviziranu laboratoriju doktora Riste Goleva u Ohridu sada se ulazi sa naočarima, a izlazi se bez njih. Menja se fizionomija ljudi, a obogaćuje se život mnogim nužnostima i mnogim zadovoljstvima više, ne samo što se praktičnije nadoknađuje oštećenost vida, već i sa realnim mogućnostima da se oni mnogo više poboljša. Експериментите се потврдени во бројки. Eksperimenti su potvrđeni brojkama koje se nužno traže kod ovakvih postupaka. Oko 600 njegovih pacijenata, naših sugrađana, prolaznika, radnika i sportista, ovde pored nas, danas se kreću i rade na bilo koje delatnosti i bez ikakvih teškoća koje bi im mogle stvarati naočari. Do danas, tiho i bez reklame, sutra će taj broj biti još toliko veći.
V Ohrid se dođalo za da se vidi U Ubava. Ohrid se je dolazilo da se vidi njegovo belo jezero, da se uživa u njegovoj lepoti. Sutra će se dolaziti da bi se poboljšao vid, lakše i praktičnije da se uživa u lepotama kojima je priroda darivala ovaj kraj. I ljudi će biti zadovoljni neskrivenim zadovoljstvima kojim nudi svet, a i svet će biti bogati ljudima koji uživaju u njegovim blagodetima.